Dudon mi nu le pa ule naw pol kanak sun tha hai mo chin and fo in nan kut kan lau kai tu ni thong ni kul hluan ruk me ni hlei riat tlong kai ni khat sana chun Mindat ta Vanzam in bom Thlak Ralhrang Ralkap Chinram le Magway Ritawknak an hung Thlengi Mipi ralan Tlan Rero Thayat PDF mi pakwa Ralhrang lama an Letaw Tonzang Kiang Vialcian Lilawn an Kapaw Cikha Ralhrang Hlun ZAN nan Luah Hakha Vanzam in bom Thlak Rero Falam Tlung ding Mipi hrang Falam Pawlpi in Mawtaw pathum an Tawlrelsak Russia in Vanzam pathum in Nipyitaw a ral thuaman run ngal lingni na tuluki in hlei thuman chim mi pahni an thi yan gong khala hnin ti thuthang pol kan run than ding kan thuthanga chem tiang in ngai sak dinga klo som Mindat ta Vanzam in bom Thlak Ralkap council le tui min aw hlai a chawza thar hin tui ni za sungi an hmalang nak ding hranga Chinram khal saklam thanglami hun nor na sa in saklam Chinrama ramri sum do nak ri khodar le tiaw thanglam Chinrama India thoi dorok nak ding kladan project pi khi an mai control I thunun thai antum major operation hun nei tumin thanglam Chinram le makuiram then Ritawknak Ralhrang Ralkap jiang muzat an thleng net net zawi mei ni hlei riat simlam na ji pathum le minute kwa a tara ui si hung zuang mi jet fighter pakhatin Mindat khopia Tonzangai rit bom Thlak to mo mi anei le nei lo chu thai asiri lo Ralhrang Ralkap Chinram le Magway Ritawknak an hung Thlengi Mipi ralan Tlan Rero Thanglam Chinram le Makuiram then Rero Kampalet Chothu le Sopeng Ritawknak major operation to Chinram hun nor tumin Ralhrang Ralkap jiang mazat an thleng zawi chui thluani tolsung Mipi pol an ning ti thlaphangin ral an Tlan Rero tia tolsung thathang ram hne ni sin thai si zarteni kan thu thangi so khopi thleng Ralhrang rual kan timi kha tu hi Kampalet lampanin an hung sau ke Ralkap pukpi le tlun van Ralaka ralring te dingin tolsung Mipi pol an cha Rero mei ni hlei riat nia hin Y12 Vanzamin drone solar power station le ral thom dang pol hung Thlak Magway si tu veki thanglam Chinram an hun norlan thei panga sia chun rakhaingram hranga ahim lo na sading tia rallam thu jing zoi tu pol chun an rel Thayat PDF mi pakwa Ralhrang lama an Letaw Magwayram then Thayat district PDF battalion linak chun an kut hnuai PDF Ralkap ton lai mi pakwa chu Ralkap council lampe tlain Ralhrang hena an Letaw tia mei ni hlei riat nia an min an address pol thon an run tarlang hi PDF mi pakwa te hin February le April thlai sikhan an mai du thu ten Ralhrang lampe tlain an hena an Letaw February le April tha a Thayat district mindung rama kan naw le PDF mi pakwa chun an duty nak munisin palik Ralkap le piu so thi pol anak pe thlai Thayat copy infantry battalion somli palinak ral thom to anak mun pi kapa sa hlei ni Ralhrang pol an wafin Thayat district battalion foi an run tar lang dana kanma peng yinan ta khoi phalat tian ko mi tet thun kanma peng wat kung khoi sit tui tian ko thau mi tet 9 thun kanma peng zui mi khoi ta ti tian ko thau mi ngaphu kanma peng chau pin khoi ti ha tian ko mi cho ti ha Thayat peng pin ain khoi wine li tian ko thau mi thun nang wen Thayat peng tau min te khoi lai ga tian ko thau mi tet pain su Thayat peng tau min te khwa thau thawi nui u tian ko thau mi kang khan hein Mindung peng piang khomi ta no tian ko thau mi shin tan maw Mindung peng kan doin khomi miat tu tian ko thau mi nang thet ui ti polan si hi PDF pol hi rek khat chu mandali lama an kwati rek khat chu Thayat copy Ralhrang Ralkap pol duty nak gate an palik tuan tum khalan an mai Ralhrang lam an wafin men long du tok lawin phone in an rol people khal an run som na sa tia Thayat district PDF battalion li na ki information ton vo nei tu ku miatin rel Tonzang Kiang Vialcian Lilawn an Kapaw tidimi si pok Ralhrang Ralkap pol le andung Hlun ZRA polin mei ni hlei sari ni jinglam na jing hlei khat rong sin Tonzang copy an lu noi chin do thleng to Ralkap pol thon na sa takin an Kapaw mei thalong salon pokpi khalan hoi na sa tia CDF Tonzang Ralkap lubik zawmu mungin na rel tia media rek khatin an tarlang copy sunga rak si son lon Vialcian Lilawn Kiang kapa CC Ralkap thon an Kapaw si son tia CDF Tonzang chun an run rel sal mei ni hlei sari zarpini si khan Tonzang copy chu lu tumin drone in an thli thlai reraw zaw copy sungi ka ok nak chu sok thei tep tep asiring ring kau mei ni hlei sari zarpi simlam na ji pakhat la minute hlei ria ta khan
Mandali Tarau Airbase si hung zuang YAK-130 Vanzam pakhatin Tonzang khopia bom Thlak Cikha Ralkap Hlun ZRA an Luah Saklam Chinram Falam district Tonzang peng Cikha khosungi Ralhrang Ralkap poli Hlun chu ZRA Eastern Command polin an Luah felzau thu an Facebook page an marorin an runtarlang hi Cikha Ralkap mun hi thajeti to mi CE an check gate pol chopin ZRAEC kota Ralhrang Ralkap polin an Tlan Cikha an kem Hlun le Kiang kapa Ralhrang Ralkap pol khal ZRAEC Ralkap pol bomin an changwai pi rau tia thei si Hakha a Vanzamin bom Thlak Rero Falam le Hakha karlak hun nor tu Ralhrang Ralkap pol chun Hakha peng song sun chung khwa tiang an hong thlengi mei ni hlei sari zarpini sin sun chung kho sunga CDF Hakha thon na saten an kapo Chin Ralkap lam se se Ralhrang Ralkap lam se se thi hlau le to mo mi thei fela ri lo mei ni hlei riat jing pit wang hlan jing lam na ji pahni le minute som nga pakwa khan Mandalay Tarau Airbase si hung zuang jet fighter pakhatin Hakha peng saklam mun pakhata bom ahung Thlak Hakha peng saklam kan titika Falam peng lam sangtina kasi mei ni hlei sari sun simlam na ji pakhat le minute som li pakwa khala khan Tarau si hung zuang thau jet fighter pakhatin hi mun hrang Hakha peng saklam hin bom arak Thlak da Falami Tlung ding Mipi hrang Falam Pawlpi Falamin Mawtaw pathum an Tawlrelsak Lilawn kali pengiral Tlan tui Falam khoi Tlung du nai Tlunnak nei lau har sa pol hranga ti in Falam Pawlpi Falam chun Mawtaw pathum an Tawlrelsak Falam Pawlpi Falam timi chu Falam khosung rambun dewidin mi pol komasi I tubai rambuai nu dewidin mi simhang hi Falam Pawlpi Falami Tawlrelsak mi Mawtaw pathum hi mei ni hlei konia Falam panin an sauding mi pakhatin thilri fun ni le fang fai dip khat phur sian sidingi mei ni hlei riat jinglam na ji pakwai si simlam na ji palikar laka Mawtaw nak muna mai thilri rangal chiading tia Falam Pawlpi Falam chun Mipi theiternak an than kali khopi ta han le akyang kapi achauza na tuan silau Falam Tlung du nai Tlunnak sumpai har sangai ngai pol du saklei che an siding tia an tarlang aliam chia kum ni rong si khan Falam peng sungi buai nak ruanga Falam Mipi thong ruk rong chu laironi kali le akyang kapa ral anak Tlan thong ni kulhuan ruk April ni kulhuan ngani I Ralkap Council in Falam khopi an kut sungi anak ret thei si khan achauza na tuan nan CDM rek khat anak Tlung salzawi atum khatnak mei ni ruk nia khan mi zakiang kap Falam anak Thleng tui mei thachem hlana hin Falami Tlong le zung pol on thei an tum tia si Russia in Vanzam pathumin Nipyitaw ral thua marun ngal mei ni hleinga nia khan Russia Ralkap Vanzam IL-76 pakhat Nipyitaw arung tumi ral thom tamjet angal nuwa mei ni hlei ruk nia azuang soksal mei ni riat ni khala khan hi IL-76 Vanzam panni Nipyitaw anrak tumi ral thom le thilri pol an ngal nga nuin athai sun mei ni konia anram Russia panin anzong kir sal hiti ral thom pol an hun ngal hlan mei ni thum nia khan Russia Ralkap ral thom lam mithiam VIP panni Nipyitaw anrak thlengi Sky Aviator Company in achauza ai oirak muakin anak mikhwal lingni na tuluki in hlei thuman chim mi panni an thi yan gung khala hnin ve mei ni hlei riat tlongkai ni khat singna ji pariat le khoi ronga khan yan gung ram thena magnitude Richter scale 5.2 ronge 9 lingahnin in dot sang rek khatla chu asoi hnin na sai Mipi an thlaphang zet tia thei si building sungi ngam lon lamjin le mun ola an Tlan suak chel China rama chun chui hlan zarpi zan tim luan na ji hlei ni le minute kul luan khata khan kwangji zaung ram kul liu zau khopi si KM hlei ruk hlan nak lei hnoi KM riat rong sin ling nin apok suaki ta yang chun khopi asoi nin na bik kwangji zau autonomous ram sungi kuilin nanning hechi uzau le kuigang ti pol khalin an torve ramthang sautia run so malak nak an chak jati mihlau pathum le khiam nga palian tia apek paya khachun run so na ton tu pol kompolin an phuang nan mi panni chu thi chiai nan sari pakhat hi an hol re raulai atuar na bik ta yang chun khopia in asilole building hleithum chu an opsiat rep in chim sunge akhar khum tar mi kum som kwa pakhat mi patar an run so thu run so na ton tu polin an rel tuitum ling ni na hin in thong sari tluk chu ahim lauti in so san an si phone line nim thatha gas pipe
lamzin ti pol chun natukin asiat so lo tu tiang yan thai felmi mi thi pani hi kumsom ruk pathum mi mipa le anupi kumsom nga pathum mian si tia China achauza media CCTV chun anphuang hizatin kan du tok phot ding kan thu thang achem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai chen info du sakiarak ngai tu upat mi nu le pa ulenaw nan za ten I mu tho mang tha cheu lo